Инай телефон барои безаноа нейросети дорад ки қатъи свободна гап мезанад. Сета камерата спичка основной камераш боша 50 мегапиксел. Телефон дар даруни об свободна 3,5-4 соат кор мекунад. Дар комплект боша ҳама чира дорад. Чӣ хеле мебинед пленка заводской дару задагия аввално 144 герц экранаш кор мекунад. Стереодинамика бо лоу поин мехунад. Чӣ хеле мебинед инемира нейросетиш меган. Активация кардан любой проблема ки дори қатъи гап мезани забона то'g'ri мекунӣ қайтон гап мезана. Телефон дар комплект ҳама чира дорад. Чӣ хеле гуфтем нарх телефон боша арзон шуда дар мағозаи Ралфон. Номи телефон Tecno Camon Chill Pro 5G бародаро. Аккаунт харидорӣ кардан рӯи аккаунт нишон наметем ва мебинем ки падаркаи аккаунт чӣ меброяд. Падарка аккаунт бро маната повербанки 10000 мача. Повербанкон таон шдага танахи наушникой MT32 дора кара падарка кадам рӯзои нағз истифода канан. Гуфтан намона дар комплект телефони хияд нархи чихолои пластики оригинал ай хидиш мондагия. Кадом дам хели телефона нархи арзон хад дар пора марҳамат бародаро мағозаи Ралфон. Дар саф ҳама тараф дора метонем муроҷиат кунед. Телефонамаш оригинал 1 сола гарантияш хатия.